Ingcinamba leyo ebafethi ngenzaleyo Ingcinamba leyo ebafethi ngenzaleyo Bapala fiti nalabogobela batha babona ilufa yamsamo Ingcinamba leyo Ingcinamba leyo Bangisalena lena ngihamba ngifuna sithundi sami Asibadlala ngami Bangisalena lena ngihamba ngifuna sithundi sami Beyibhemile madala khambule. Mina bengithi ibhemile lapha nakangibitha phela. Oh like bekafuna lokho ukuthi wena nathi khamba uthi phela mina sengibuye ebusuku kanje yabo. So mina ngamchacha ngokuthi isikhathi esiningi vele ngihlale nginalo yabo. So isikhathi esiningi siyaspenda phela. Okay, relax atembethe. So wathi ayikho inkinga lapho. Yeah, atembethe ngane kodwa boshemba uyaskema eniyaflow ukuthi right. So ungatfuka. Akunaflow. Hey, sengithuka plan. Khona nawo yeah. Otherwise khamba njani? Hayi no, so bakambe plan. Khamba right. Ya ngoba udayi kude lokubero kutribero amaphoyisa mawazi wathi kude nje abathayima ukuthi nento besiphethele ngabe ngaba kanjani. Okay, that's apoza. Yebo. Sitemba yabuya so. Tango. Ngithi mina umama uyamcolela lo mvulo emacembe angeke ukuphinzele le info le angeke ibhunye lenhlanga macembe wena kahle kahle icimba kube nje besinemandla nyana awutawubanja kwehliso lelibhliko lephasi ubuyeni lesicelo sehliso sibekwe phasi isaleke ibe sebaleni seyahwayo sineke icimba sidinga sineke nasehwayo fulelezana manje thola spirit hayi sengisho ukuthi ukhona kuyimo yebo uyakumanyela phela cimba ngeke uhlala ungaboni isibuko tibuno wena ufuna uphile ngemithetho lana ufuna uphile nje ngemithetho yanje iculo lami selithini uselinto yothini kuwe ula emkhweli wena udla kanga okay asicale la emkhweli mkhweli exen udla tinkwaleti 2 slices 2 slices unataltia kanjalo nasemi utawudla kang3 ngelanga ngathathu nako kang3 kusekuseni udla mkhweli exen udla 2 slices iya kanjalo nasemi iphane utalibona ntambama nakhona nangifuna ngalo uyajibuyela leyo emkhweli uyakhohlwa ukuthi imali lena adibonwa le ebuchari adibonwa ngokuthi kwakunawe mkhweli uyakhwabanisa mkhweli konke nje la ufika khona nje mkhweli wena nje ufika uphithanise into ibhekelele mkhweli le buchari le ngimsomaqhuzu wakho kusukela lapho sakubona methesibu ngimsomaqhuzu wale imali awudilobothi mkhweli na ubona imali yasebuchari mkhweli uyaveva uyabaleka yabona kunengi la kuwe kunengi mkhweli kunengi ngiyakutshela la khaya udla kang3 ebuchari na ubona imali yakhona uyaveva udla phasi awuyibuki nje neuyibuka angiphathi nje kuyithi angiyawo lana ngishaya 5 ngishaya 5 wena utshubuyele konke ngakaboni kahle uyawujika ubuyele le konke Princess. Ishete sala ngihlede ngenyongo Ngicabanga ukuthi nawe mhlambe khona utangizama ngawo ukuthi imali khona ngeke basihlelele ngasekhaya ngoba ngihamba vele isimo singasibe sihle kahle. Simo sasingasibe kahle kanjani emntwana so ibeke nje. Kade welaletiko ngicabanga lo
solo ngibona gogabasebenzi make wahamba ngele bekazama ngekudla manje gogo uzamela imali yenpensheni nayo bese bangabaniki manje ngathi ngiyabuka. Sisi angitshelanga ngani na ufika ukuthi nale khaya singase sifuna ukuguqukela Manje bekungekulunga wena malume uthi ngifika ngidinga isito phinde sengifaka letinye lokunye kolusito yabo. Qinisile lapho cha hey bongafisa kuba tsingelani lekhaya Noma kwembushana nemshibana nje wamane balale badlule ngoba hayi simo sebina kuzizizizo. cha kunemagogo lamabili lalethwa ngisigulane esigabeni sokuthiwa sinangimlapha etimali washiya ke lamagogo ngawuthi ke mntwana amasende nje utawuthatha leli linye ligogo uhamba uligaye lapha esigayweni yabona bantini ugaye lapha ugayelani ke utawuhamba nale mpuphu lekhaya akunoya ke imali yokuthi mhlawumbe utawuthenga kunana isuphu nale bathi iyabala si 1 2 3 yabona isuphu nemboto ubala thenga isuphu lebalawo ke mntwana hamba nako emfoto daseke sewuthenga nana amafutha nawo lathengiswa ekupheka nawo langathi ayonyiswa omathi qho bathi yini wholesome singa ke lamafutha lawo uyawubaninga ke mntwana meka ngigansi ngekwenza ku50 rand lemboleto ngoba ukubuka nje lenala igijima la ku10 naku ke mafushana ngathi kula ku17 rand naku ngathi komile yathi most wholesome singa ke lamafutha lawo uthenga leli bhandlela lamasi makhudlwana batokhona ukuthi ubalase mhlawumbe emalanga latawudonseka ngibonga nje losungitshela mfana ukuthi simekhaya ngathi sifuna ukubheka phasi hayi ngizova kavane bani labangafuni labangadli mina ngifuna umuntu adle phinze adle kamoya adle angadli hlangothi lunye wesibili nje phela ekhaya kini mina ngiyabadi ngana ngimakwakho nabe nje ngeke ngibayekele balambe sisi ngeke ngikwente lokho ngabe sengikinhlitiwe sengide bunvu cha sisingayifinza bayapha ndaweni njalo uyeva sisi Umbani Beloji uyangigagula nje ngegama uyangigagula vele sibangikhaya. uyanesidingo sikwenda njani uva ngathi ungashayela wonke umvulo khona Ngisehlane angilingwa ngiyavivinya. Wena angithi ucelwe ngimi ukuthi ifika la. but wathi ka ngiyakutshela ngibhizi fika la Ufunani phela njalo la phela ukhanjwa thanyela la Ngiyathanyela phela amacembe. ukuthi phela uthi angiphuthume ngifike la wena ngabe uyangitshela Imacembe lalela. Akusothi ngifuna kulwa nawe noma ngifuna kudlala nawe. sifika njani vele lapho Phuma kukhethiwe. Sevana. Phuma kukhethiwe. Uyathi ihlewo liyayilula inkulumo. Uyawathi lo. uthi uleta wena elodge ngoba lana uthi angiphume ekhethe ngafakwa nguwe ekhethe Akusingi ngakuthi ngafakwa nguwe ekhethe ngathi ngithi ngibithela kuwe phila kwendekani ngithi mina phuma kukhethiwe uvile angasho ukuthi ngiyacela ngithi phuma kukhethiwe usho futhi nangabe ufuna sisale sesikutshela ngalenye indlela sidinkinga ngalokho angathi noma uyakhona noma ukhona mina ekhethiwe ngimthi start buyela yena kimi timvu lento isebenzisa kunetenda abamfu bathi qhamukele bona bete kimi so yena ndawudila ngaye manual khethiwe abuye kimi wena futhi nabo ufuna ungena kulemvu lengenda khethiwe utawungena kusinkinga leyo mina ngithi ungibithela imvo lephilayo ungibithela lemvo lengitshela yona uyangithembisa noma uyangifungela ngiyakutshela ngiyakwatisa ukuthi nangabe ufuna ngena phasa lesilimo la ngena lesikhethiwe utawungena nawe yayibona inja leli tinyo lelisebenzisako ukudlalisa abadlwane bayo yebo phinde futhi lisebenzise naseyibaluma nako lengitshela ushiyana angusabisi ngiyakutshela into letakwendeka chubeka wende lokucabanga ukuthi uyawathi umuthi umuthi lento leyo sigaluja lami inyango sengce ngiyakutshela nje lento awugalutshwa loya awugalutshwa lalela la nangabe uyafuna ukuthi uwenze simanga wena mina ngakushintsha mina elothu uthi usole na ukuthi I choose to reserve my comments uyangiva macembe I choose to hayi ukuthi ngoba ngilibele mina ngawushintsha ukuthi awangitshilele ecingweni awangitshilele ecingweni ngiphumela macembe no sense ngathi wena amafula ngibita nje phela mina ngiphoyisa le mama kahle kahle yabo
Ngiyakwati. Ngibukeke tonke izinto zetendeka la emangweni. Yabona. So ke lapho ufuna ukuthi ukugade ukuthi ngalelinye ilanga nabe uphula umthetho ngathi khanda vele sengikubopha ngoba vele ngibuke naloko konke lokho. Yabona. Ngikhulumela ke mina ukuthi lapha mina ngihle ngathi ukuthi lapha uphume ngabo 5 ngabo bani kodwa isikhathi lesinenga angisakuboni chazi awuthwele ufa bona uyahamba lapha usekho nalapha manje ke lento leyo ngithi asengibuke ukuthi sise kahle ukuthi engabe kwenziwa yini kanti sokusebenza njani ngoba phela lapha nasubonakala ebusuku angisatholi ukuthi ngabe lapho sekusho ukuthini lapho uyayibona lento leyo Ukuthi nje isikhathi esiningi ngiyembanjulele lo kunebangani bami nje kuma ngizifambisela ukuhlala nabo isikhathi esiningi. Bobani? Boma Ya kuyobe nginabantwana. Uma unjani umntwana uyakhanya khanya? Babukele emakhaya, thambelani ihlelo lwenu lolithandzako, Your Choice with the Stars. I-channel yeMaswati isakhela buhle emehlweni ethu. Lobuhle lesibonako nasibukela lenhlavu yeliso naseyibukele kulesibuko nami ngiyadibona. Sengisho buhle beMaswati. Kiki. Bengifunza naye manje. Hayi, kuhle. Uma ngabe usho labantwana labo, uma hayi. Na ufuna ukukhuluma nebantwana labaphila laba mati kumuntu lomdzala, ngabantwana labo. Wena nje nangabe kusho ukuthi bangani bakho. Hayi, ukhethe kahle. Hayi. Kuthi umntwana ophilako la emangweni kufana nalabantwana labo. Wawambona umuntu la ngacabangela nje umdzala nakabona ukuthi mhlawumbe udlambile afika abe uphenze ukuthi ambothenga singo kulabantwana la sebakhona nyalo kodwa laba lo bashoko hayi ngiyakuva ke na usho njalo na ukhuluma ngalabantwana labo kulungile ngoba abantwana nje vele baphila kakhulu bafundziseke kahle ya ngoba sizaloko nje lapha mina bese nginayo lenkinga ebusuku ngakuthweluva ngoba phela thina siyabuka mina nje ungangibona ngathi ngibukele kanti kubonini so ubona nasihlangana ngale ngithi hayi kodwa ke sengijabule ngoba ukhuluma ngebantwana labaphilako Bese ngishisa ngayitiya chaza ke yini oboyifaka lapha ekudleni yini oyifaka lapha ekudleni hlela phansi nokuchaza hlela phansi ngidawuva kahle mina man hlela phansi kithi khuluma macela man cenze khuluma kuthini wofaka lapha ekudleni ekhethiwe mina man kithiwe man hlela phansi into sizokhuluma kahle asikhulume kahle nalitiye khuluma ekhethiwe la yala lapha kulokudla khuluma ngibani nahloko yakho la yini le la nhloko yakho kwentengana nahloko yakho Kithiwe mina senzame ngato tonke indlela ukuthi ubuye kimi ngiyazama ukukhulumisa ngiyazama ukucela abantu phela ukuthi bakhulumise nami siko kuzama lokungibulala
angithula umntwana empilo yami nami angilwe nale yakho ke kungcono ukuthi ngithi kahle wena nangabe usuqhubeka nayo ingqondo nayo wena usathi kumangala ngoba utawuphela ube ngaka kule mlo sathi kwenda yona kwakude nave taxita kude nje taxita utawubathi uyazama ubheka leyo kuphelile utawuphela nawe kethi usaphila usabhakuda ngeke ungitshele ukuthi kuphelile utawuphela mhlazana sembona ukuthi mhlawumbe wena sowuphelile nawe usuyahamba emhlabeni yo lena yimbi le buka ke wena uggola awulifight lo straight ngi David mina ndakushaya nje ngemva lencane phele ngawo kethi wena ngisatha phele nje ngawo athawuzange sozube khona futhi ngulayelo kokufaka lo muntu wakusheka lebudleni sitawubona namhlanje sitawubona namhlanje ebusuku yana ngiflusheke ngala sitawubona namhlanje ebusuku yawulala ibonene layini yawulala ibonene Yes, okay, lalela ke sisi msuthuka. Oh, layikhulu. Msuthuka bamba phasi nje umoya wakho ubambise phasi mntwana mbo kanjena. Wahambile ke makwathi ukuvela isifo lekubo. Sengithi ke nakuvela lesifo ayiphele. Uthi kimi, hayi, ngifuna khanza amacembe mina lapha. Sile sona isikhimpha leso. Khodwa le mpunzi elashi leyo. Ngithi mina hawu. Yewena mfana. Uthini emacembe? Hayi, mina vele ngithina embamba kaya uyi sikafini dlo. Azeke gusha timbanzi. Asi makodwa ufuna ukuthi macembe kube ngwelo la. Ngithi ke mina ngivume kahle lambe ngathi hayi cha uthi ngingavele kutawuba nguwe. Wasinakazi nje uyaflathela ubheka lena phakathi kwabantu akasayi ekhaya kubo ngaba ngumuntu lo ishintsha yonke lenkulumo le. La bese sitawamba kanje la uyabona la. Hello mama ke mkhulu utawuhlala la ekhulu. Lana nje bawo beyasistaba mlichiso lebale. Lana ke mntwana ngicela utawuthengisa. Thengisa imali yafika iyakibi le mali sayibeka sibeke mina ngifuna ukuthi ngani ngine ngikubhadele ukuthi ngifuna ukuthengela bengakhuluma ukuthi bobeka ngedile. Phela ngiyambhamula mina. Ngiyambhamula nje nginamhlinza namhlikiya ngempama. Namdladlabula nje ngalenza. Utawenda kanje ke mngana. Utabuthengisa le mali siyibeka. Ngifuna ukuthi uyawufundzela kushayela libhayisikili. Uyangiva ngosisi. Yafundzela. Wo, uyawuntwana ngigibela ngawo. Hayibo, ngifuna uyiswe ngileni for mina. Angifuni uyiswe ngileni for ngoba ingoma. Libhayisikili ufuna uhambe emalanga labalwako solufundzela kulugibela. Angithi timbili tinyawo la, tinyawo. Ufuna kufundzele ukuhamba la 2 lembili le timbili. Hambe ngalo ke ufundziswe ukuthi emakona yindvo loyijika kanjani. Na ujika futhi nasokufuna kuma ubamba ini. Lula. Ngise uthi mali ngikumbita ngamalungu phela ngoba bata uvula. Likwenda kahle ngiyakufaka lesikole semabhayisikili. Uyafundzela kuhamba ngendvo lehamba ngamasundvo lamabili. So kanye ngicela mina soke mntwana. Nyalo nje utawuthi lamakota pendlawo ithema langa lamahabhula. Uyathi musi price yana? 3 uyamathi banana? 2 rand. Aha. Kubeka ke mntana mina ngisale kumaqembe sisawulapha sisawulwa impilo tebantu. Bantu bagula la ngebantu mntana. Bantu bagula lo lokumbamba. Uyangva sisi. Sala ke la ngiqhube njengoba ngisho takufaka esikoleni semabhayisikili. Hawu, kanza wena nathi lo kanza ntlo. Unawe. Hey, uthi ngositakala la. Hey. Ngitokufuna lisito la manje. Ngabe lahlekelwe lisito ambo ufuna lila uthola khona hayi la. Emna ke phona Lana lisito liyacelwa alifunwa la. Utocela lisito. Number 2, ngiyothenga wena. Noma kanza bani lisito phela wena ngikuthole la. Ngoba into etocela lisito nje babe mina. Uyalicela, uyalifuna, uyalithenga wena konke ngeke uzulithole lisito la. Kahle kahle lenzaba yami nawe solile. Yami nawe noma yakho. Songifaka ngani mina enzabeni takho? Wena yakho lenzaba le. Yami. Lalela, hlukana le ntombazane le. Ma emwami. Weva, ubonile futhi usilapha ufuna mina evelele. Wena wayike wona bese uyambelesela ubhizi uyamlandzela why? Okay, fustana na induna yabo. Ma sukela sigcino yaqafa. Let's check. Azange sihlukana nomntwana, understand? Let's check. Yabo, wena ukuze umkholo nomntwana lo weva. Ne understand? Mfuthu wamnyathela kabi usemabhodi, understand? Ngiyamada, understand? Mfuthu akafuna ukuthi umbute kakhulu imibuto ukuthi ubhizi ngani kanjani emaplana akhe. Ubulwimi lwakho ngiyamada. Ubulwimi lwakho ukuthi ngikuphi la ukhuluma khona le lwimi lolukhulumako la. Ole lwimi engilikhulumako manje, understand?
mina ngikutshela lungisa ulwimi lwakho ukhuluma sitotsi bogogo la kude emagini sala ngikhuluma nawe sangakhuluma nabogogo sitokhuluma mase ngifuna lisito understand mina ngiyangikutshela wena ngihlukana na yebo emine ngiyacaba understand umuntu otahlukana nama M nguwe hayi mina wena ngumuntu ofuna uhlukana nama M sizathu yini ma M uyadibonela na ukuthi uthanza mina 2 wena lo ma M uyasho phela ukuthi wena wakubona esikolweni angimfanele ma M uyabona ukuthi na ubuso bakho umjeyana ngathi ngimfenyana uthola hlukana nama M wena lalela kimi wena ngokuchazela mina ma emanguthi umkhulu wena lo 2 months lona nje ngizophela nasitobe singcwaba lapha sicule emagugu understand ngicela ukuthi ungihambe qhubeka ngicela ukuthi ungiphumelele kudinginga ngifuna lisito mina ke ngitshele wena ngiyawuphinza futhi lisito lana awuyozi ukuthole wena lisito la kocha hlukana nama ngangibambi mina hlukana nama understand umuntu otahlukana nama M nguwe ngisho kwegcina lo nawe ufuna ukuthi ngikuphambanisele engqondo yakho ngisuke kusuke ngala ite utophambana nemafu ngosi yami nongutshela imvumo nje understand uyafustana mangafustani ke chubeka kocha mina ngimikela understand njengoba utshela zanga sizihlukana ukhuluma ubhontshisi wena lana nguwe uqala wena weva yini ufika le ma M akasakufuni weva wathanzana naye esikolweni kuphelile mukela ukuthi ma M sewabo awufuni umukela lo phum una understand phum baba Cimba hayi gatshela budlapha baba phela kukhulunywa igqoko la ungeke ungene nje ungathi uyebhareni Cimba ibencane bokusa mangithi nginalili langa awukaphathi ngisho ibhodlela linye nje ngigadile la manje hayi bese sekuyababa nakutawushisa leli langa hayi Cimba ngosiyami ngita la ngithi angiyafika le maphoyiseni emangikhala so hayi bathi cetha kwami hayi sengithi hayi phela ngiyati kakho mina ngida ngenzaba ke ukuthi kulamalanga lapha emnjoli oyelo obobhabu nabo mokhana uthini na ke sithole ke ilineti ha siyoti koleka manje uyakwathi lokho phela sitawugukhula angithi ungale ngala siyagukhula sitawuhamba nemasaka sibamba le neti unayo ineti ineti phela ikhona angithi kufuna ke nyalo sicaba uyabona ke gatsheni uqhamuke kahle phela kulamalanga umshibo vela awubonakali dole kakhulu kwemfish lo ufusi na ukubuka ubinganini le hawu ufuna sihambe phela siphangithise nje kwakho nengathi nethi siyehla angithi la wena Cimba kunababhabule namokhana ngifuna ke sekulungisena indzaba nayo manje uyakhona ukuthi hlukanise imfish noma sithatha nje tonke wena mina ngifuna sihlukanisane mina kwami ngibhabula angithi nginenethi wena uhlala bomokhane inganani le mokhane ke ngina imfish nayo lungathi ifuna kubasa nyoka gatsheni hayi phela Cimba njalo hayi ngeke phela mina ngitshele kanjalo ngoba kungcono wena uthathe lapho mokhane mina ngithathe ibhabulu ngoba phela nginamathi ibhabulu manje leyo ngitshela yona mokhane utawujwa nje hloko ulahlena kuye lo mtimba ke wonke uyofaka eti mnandi angimathi ukuthi unjani mokhane yebo mokhane ngisho inhloko yaqhubeka phili ufuna ugadza lapho wena sowumpheka uhlaye la tu ngoba wasukuma kaphuma hayi kude inkinga angithi vele nale nakunjani yakho vele kude inkinga asambe mina bo usheshe ufike ke kusasa uthoka nje manje Cimba ngicela usende so sicwadi ikhindi la nathi siyongena emantini lapha leni ngokufuna lesikhindi ifuna sibe nawo siyongena emantini gcoka ivesi kanti kunemthetho phela imfishi ifuna nathi kubuka tibone ngathi nawo solo ngulemfishi ikhindi sikhona manje mina bangibhawu sikhindi sikhona manje mina nje sangithunga mani gatsheni waphela lento ngagcina kadzeni kukusebenza phela vele wangena lapha emayunga kasithunga angithi lokho mokhane ntabona lomunye mokhane ukuthi kuyomdla kanti sekubona sowukhiphe lobuntu bakho hayi nini nangigobhozile wakho nawo suke lento ogobhota ndzaba nawo la uthiwa wena uthanzana naye wena ngiyabhica naye kusho lo ethi mina ndlovu kanjani ngoba udimanda umuthi la egameni lokuthi awume wena ulengcina malengayo bangisale nalena ngihamba mfuna sithunde sami asibadlala ngami
phesheya